Mayam Grumzari doning virus impact news ni Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam butam na okchari haukiba me ge tarik kunthra dagi ngasi July ge tarik kulumdoi puna numit yankai mari ni surglaba Manipur University gi strike na taga protest University sigi Vice Chancellor VC oiriba ko gi AP Pandi bu loktho haibagi Kongjang ngasi ngasi satu macam sekali aduga hari kongjang ngasi kiam yamna serious orage haiba matamda ngasi mak pangthoki ba koi nongjumi fungi aroi banu mitki assembly gi floor da su yam kanna khana khiba tum laba issue ma khangni aduga issue si mari lena na pangthoki ba all political party gi mifam su laikre aduga mifam asena recommend tawbada koi gi pro VC ama hap laba matungda fact finding committee sem graba sina masining thine investigate toro matungda aduga VC sibuna investigation ki koi timing sigi manungda lipta lehen ba haiba gi wapum lakhi hari bo wapum asida su musa muta amadi musana yaning da phongdok pagi wapum laikre adu ngasi assembly da khana khibal leiba targa su hauji phawgi onadi fact finding committee sina magi thabuk packet pasu hongdri aduga hari ba thabuk thorum sing asida musa muta amadi musana sagaloi habagi wapum na sing ba phongdok khibal leibani na hari ba fact finding committee sina kadai phawba thabuk packet pangam gadage habagi wapum dumadi chawno leiri aduga कोई महिरो मयाम परीक्षा थागदा बादगा थाबा हरुरा बादगा थाखरगा परीक्षा हाइदोक पगी दमते रिजल्ट गाइनरी वा मास्टर तमगदो महिरो सिंगी करियर सी हंदक चही की मांगगा दबरा मखोगी चही मा मांगगा दबरा अदुगा मखोगी मास्टर तम फंगरोइद्रा हाबगी याम चावब नुंगनांगबा मदी होजिक लाकपा हनरे हाइरिबा इशू सिगी मतांगदा खरना नुदमतंग सी इम्पैक्ट न्यूज की Studio Delengsin Libiribasi joining us tonight on Manung Hutna BJP Manipur Pradesh के spokesperson Obiriba Oja CS Chidananda ni hamto Oja Chidananda bataran mokcheri welcome to the show appreciate your joining also joining us Manipur University Teachers Association Mutagi spokesperson Obiriba Professor Ng Nimai ni Oja Nimai busu taram mokcheri welcome to the show appreciate your joining too and also joining us Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki spokesperson Obiriba Oja Hareshwar Goswami ni Oja Goswami busu taram mokcheri welcome to the show appreciate your joining too ahan ba question se Oja Nimai de lakche Oja hauji phobugi oina handak pondo ki si musa muta amadi musuna fact finding committee ki thabak thorum si support toro habagi wahum leire aduga lengang na phongdorok pa ko gi pro VC ama hapagi wahum sita su masi Manipur University Act 2005 na yade habagi magi procedure lali habagi wahum na singo phongdok leri adu swai sita kariumba ko allegation mayam am leire bani na VC gi mathakta VC du direct remove taw ba haibasi remove tawdri mamang da mangon da su fair trial amagi Tanjapiro the Brahab question Dumadili, Marmanda said a fact finding committee na inquiry Chatabasi, Chatabana, Pagadra Habi, Wapum doing a sing a similar Samanasu, Legan, Lakoli, Kontang, Amutang Mayam, Try Torga Yangsi, Sweden, my Pakani, my Pak to Pataru Makata, Tobia, Mayam, Tobia, Habi, Wapum Pondopiri, Kari Heaven news anime. As a spokesperson of Kogi Muta, I Wapum Tamjage, Hamada Muta Musu Amusung Musana. Hujik thamjariba ekoi position di masi numit yankai humdoini yankai mari ni sore masi amicable solution am porko ngamdre aduga academic career si mangalle ma aduga magi matakta waja chhatra amadi staff sing ko amata maga loina roi haina hairabani na people of Manipur shu koi civil society organization amadi atopa amuna shu ko support pira abani na masi moral ground da ko masi resignation tawraga natraga koi political parties na adaki mayam na meeting tawraga ko mabu themaga resign to halaga ko or natraga remove to ba si ai koi pamjai ko adu wargadi next day da koi si kha adom in charge ma hapa ani ba adu center Manipur si ekna senior most professor ma hapa ani hari ba ko adu ka ma adu koi na dum thabok si hobu yare within 1 week te everything lotion gani ko machine ba ko gi muta gi lengdra ba phirep si ba hari ba adu bu ko gi hangbi ba question dugi pakhum moina ba aina layman ama oina ko aina muta digi mu chongtho aga ko aina layman ama oina government gi phirep dugi matang da kitang panjage ko government gi phirep si is a layman oina yangjabada khasitang negotiation kitang nemi haitare ko koi na khanjabadi koi gi hoi mangon da charges maya mamlai ko journalist kharna dum haibi trial to den heng to buya braido that is very right ko adubu makoi na what kind of ko judgment ido ko kamai to magi maranji kamai to puthokadigi haiba question du ne ko adu di comment chi to biram di haitare ko aina haijabudi akoi gi as a mayam atopa university mayam ni tongnuri si sineba
अहमदा मंगोंदा अखोगी याम थाजब याब चार्ज मायाम अम लेरबनी एटलीस्ट मासे कोई सस्पेंड तौनायब को सस्पेंड सी कोर्ट की ऑर्डर दा नुमित कुंथ्रानी की मनुंग द मोंद चार्ज फ्रेम तौगदौनेब कायुम तौब ngamdrg मा सस्पेंशन ऑर्डर लौथोकदौनेब सस्पेंशन जिमा क्राइम तौरे हाइब नत्रियब मागी इन्वेस्टिगेशन तौब यानानब से कोई यूनिवर्सिटी चटनेयब कोई बीसी मसामना कोई डांस की ओजा मरी मंगा सस्पेंड तौइको सातन खितंग कंप्लेन तौरेना अदुम इन्वेस्टिगेट तौर कुंथ्रागी अदुम अमु हंजल हलिको अदगी स्पोर्ट्स की ओजा तौ कोई यूनिवर्सिटी की प्रैक्टिस नि हाइजलिबा सस्पेंड तौबिबा नत्रगर सस्पेंशन बा वाहिजे खितंग थी हारगसु को मैम तौनिजिबा हाइजलिबा को फोर्स स्लिप पैना को मासे डिपार्टमेंट दा लाहंदबा को तोरपते दुम चाबा माइ तौनि हारिबा को फोर्स स्लिप पीरबा मतुंग दा कोई बीसी की मतंग दे को ओजा की दी याम लेबनिना नो नीड फॉर रिप्लेसमेंट को बीसी की दी अमा खक्ते निनावा अदु तौहि मतंदा मासे सस्पेंड ऑफ फोर्स स्लिप हेक तौहि मतंदा सेंटर ना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ना कोई 2005 मणिपुर यूनिवर्सिटी एक की मतुंगिना बीसी की सिया दु दी हांग लेबि यादबिने इंचार्ज बीसी अमा खलकनी हरिबा तिल अदुगा मासिगी मागी इन्वेस्टिगेशन दु लोइदर भावबको खल्लब मतुंगसिदा हयेंग लालमद्रगदि अमचंगकनी हाइबा कोई बीसी दो नो प्रॉब्लम को अदुगा लालमकना मागी थोप तोजब तारेदना अदुगी दि लालमगदि असेंग बीसी मखननब नोटिफिकेशन तोरकनेबा नोटिफिकेशन दु द परमानेंट बीसी एनी पर्सन लापि आइको दिल्ली दगी लापि आइ मद्रास दगी लापि आइको अदु कोई वेलकम तोएबा द क्वेश्चन दी नंबर 1 दा मागी इंचार्ज बीसी खन बनेबा अदु प्रो बीसी की जगह कम लेते को देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रो बीसी अदु वरी सानरगम से को अदु मसाइगी लाइबो क्वेश्चन दी माबु थिय कदुइ बुदुनेबा अदुनेबा को माबु थिग कदुइ सिदा कोगी यूनिवर्सिटी अयाम दे तौनरिसे कोगी आइना अयाम दे तौनरिसे मसे सुबन चुमदगी फैक्ट फाइंडिंग कमिटी दिमना हाइगेसु को कसु काइदि को खैन लुसन गी हरगना को कोगी judicial inquiry under a commission of inquiry ko khayna lusan gi haragan ko adu tobiya eba ko sorry Bishabharati University ki example ama panjige Datta Gupta ina ko vice chancellor ama lokthok ki fact finding committee si Justice Amako, Justice Sakaran Singh Yadav of Allahabad University ki ko. Adagi atopa Vice Chancellor ke Reng Manaba BB Datta Habamaka ko. Cambridge University adagi Dilip Chakrabarti mosu Director Vice Chancellor ke Chairman ko Manaba. Adona aina koina is a layman oina paningi deva. Makoina investigation ji fazina taugi har deva. After force ko lipiba natraga suspend or matung dawa. Thama matung da in charge thamaga masi hojiki 3 main committee se moina koi ki ti Nanda Kumar haibama high ko moina che da Meghalaya high court ki adu kasu kai de ko okay fine ko ani du ne objection lai se mamdi moina wayen ga du ne aroi bata they cannot be the party okay adu di mohota vice chancellor retire to bako vice chancellor north east dagi ani ka khapiraga wa se dum samjan ba ya haijari ba one vice chancellor ji akoi professor Amuba Singh maji first vice chancellor of Central University ne Manipur ki ko adu maji am dynamic goi ko he knows about the Manipur another vice chancellor from Dibrugarh ko just retired VCM ai ji example pije bo ni ko si team sina tawraga di sina layman gi wakhan ne ba ko suma tawraga di kogi strike hauriba satra wajama amna ba government ki sincerity ji kidang thajani na ai khanji ko adu tadi there is a room for discussion khagan lakshan nar ko yagadra ko adu hujik pauji di kogi toren torba ni tawisi ko sini hujik lari ko mathang ji oja sidam da lakse ja hujik prima facie evidence oina evidence mayam piraga lairabani musudagi mutadagi mayam khomjalaga yamdrabata musuna kogi allegation ha ga charges tara manga superior lebani maduda almost 70% di koi evidences lairi have ki claim bahu tawri ni musu muta mayam jena aduna so I said the prima facie evidence mayam lairabani na ngasai gi suspension tawwa aduga inquiry jatha bagi steps e chat paikat pangam dribu karigino have ki question dumdi chaun laire aduga ngasai gi inquiry committee appoint tor matang July gi tarik tarang thoida ahan boina member ani leiba adum laba UGC amadi HRD gi member ani yawba adum laba committees fact finding committees ahan boina appoint tore Manipur government na tarik 3 July ki 3 ta khoigi union minister ga wari sanar matung da July ki tarik 3 ta reconstitute toroga ngasai gi acting chief justice hanagi Meghalaya high court ki oram basi hapjan pire hai tare adu hapjan hugi damakta
wari sanam matam to han dagi member ani si yade haibagi wafam sidi adum already hire lem July 3 thoida appoint rok matam da dum yage drabni musa mutana hire member ani si wan ba yaro haidana aduna lengang na mu approach to ru matam da hire ba member ani si jahon biranu judicial inquiry committee independent body am assembly haina taksalam drim karino habi question sulai prime face evidence tare suspension kargi taw dribano inquiry kargi sa thab bangam driban sim wafam se oza mutari ozana habi ki ba line du da sagi anchor na thambiri ba wafam du BJP yo in haja batare party janata party spokesman na moina ena represent to ka thamjari basi maruina koi hojik leri ba phibam sida how ki ba koi ki record aduga mayam puthok tana ngangna ba adegi nan laiba strike ni jankai mari ni sujelak padagi thulai ba problems aduga masi iho movement torokna ekoi gi mahiroi mayam ma sokpan nang ngasi ngasi muksu koi ngasagi movement ama tongnabagi ekoi gi hujuk su university da kai da mati charang na pibam khak laktana yam nungnang go pibam khak mahiroi kya gi koi gi academic ekoi career si sok kadrai na khandu sida ekoi naina gare haiba ya ba sarkar gi su ekoi gi thamba ya ba wafam thamme state ki preview da leitaba pot ama khaki wafam ama khaksu leiba ngasi maksu koi mayam live telecast thadana assembly da yam sang fazana khana gare ko yam fazana mamuta na waidi fazana khana ba live tumak manipur gi miyam puna makna ko yengba ko bajasing su biram gani na khali sigi pot ama khak leiba adwaida manipur gi kai kumejari ba chief minister na piba magi statement aduga ngarang mak ekoi gi all party meeting haijaba tare meeting du da lauba resolution dugi wang mada koi gi BJP na opinion du ekoi na share to ngamdaba haibidi natti madui wang mada ekoi chatlaga sini natraga aduni haidam si confrontation gi natraga na provoke tongnabagi wafam se ekoi ta sengna ekoi da madui wakhal leite atuba koi union minister ajati akoi adu yofam ni laksari si union minister gi aishadi da kari torongge haiba potu oiraga ngasi assembly da imu kun khanariba sarkar no honariba posi asagi as par ngarangi wa resolution da koi pro vice chancellor gi be appointed haibisi act to da manipur university act to da si yaubra medu de yauram magati simaina si tawabini sida koi na aisha mo BJP gi spokesman amo ne party represent tor ngarangi ekoi gi kenu sida yawi ngarang khanariba wafam sida ekoi resolution da reflect tori basi pro vice chancellor natraga su tarka leragati ekoi gi in charge BC ama hapa haibasi amak yai adugi mathangda ekoi gi lip pibe wafam si manipur sarkar na yamna ta sengna ekoi gi july gi tang 10 da ekoi cabinet warep lorga thabi gi last point si da ma lip pigada bani hai wafam si yawi lurai badi ngasai gi yanagada point si kadai wai denu haidana laikhai tanadaba amakakta ojasing na su sai haji to musuna mutana aduga musana torbana amada lepaga leibugumba somda khonari ba sarkar no khonari bi torbana amda lepa ekoi leirakan ani gi thengnaba ya do meeting point si leitabagi problem ama lei problem duna maram orakan ekoi aisha di kari haiga do start abc warusin pura ko de negotiation gi point area kharadi leibam thui negotiation gi area do yam sengna hoji ekoi gi mangda ekoi na sengdok chening ba haijaba tare ekoi manipur ojasing gi wakal da faw do ekoi ju highly respect oja community na masi ngamna manipur university gumba jaga amada strike torktana masi di like tamgoda ba like takada ba singduna street to tholaktana dharna torktana university BC lokthol na hona ba si sarkar na yam seriously aduga manipur BJP gi maiki du seriously lawi tawutabu BC lokthokpagi matang sida fair inquiry ama akoi fact finding committee sida judicial commission darkar leibra leitabra adagi nang yasagi akoi gi manipur central university lokthokki ba punamak judicial inquiry na loina mak bain torga sakhibra haiba wafam du akoi unaraga sarkar jiga unaraga wari sanabagi tangai pada wafam si akoi ngasi honorable chief minister na magi initiative ama mana sagi honori base swai da adu unaraga phawduk na phamuk change ba adu aina sa je provoke to gada mong da aina su adu provoke to bagi wafam du na matai du oiraga July ki tarik 30 da ahan bu oina hairiba fact finding committee se appoint tor matam da hairiba member ani ji ya basungam ngam loi haidana
फोंदो की वाफम लेबनिना जुलाई के तारीख 13 कोगी यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर उनब मतमदा बीजेपी की मेंबर मयाम अमसु यावरनि मदुदा हारिबा मेंबर अनि सिना तबा कोई मेंबर सिंग यहन बि हाइबगी वाफम से थंबिखिदब्रसे अदुने अदुगी मेंबर अनि से अखोइना मेंबर अनि सी फजना पॉइंट तोर कान मोय यावबो यारोय हाइबसी अखोइगी डिमांड डिक्टेट तोबो डिमांड ने मदु डिक्टेट हाइबदी आई लाना कनो तोबो सु लो कन्वीन हाइदी अखोइ डिमांड ने लापने डिमांड ने लाइबो पोट खुदी मक्सी अखोइना लोइन एक्सेप्ट तौरे हायर कान एक्सेप्ट तौगदब एरिया दु अदुदी नेगोशिएशन की पॉइंट सिदा लेरि हाइने मतम दु केमते लेते इसिल हुजिकसु सरकार होनरि बसिदा मतम दु नेगोशिएशन की एरिया म लेदना सिगुम पोट नमा मसक थोंगा लेरे कोइ स्वाइद वारी साननी हाइबो पॉइंट सि हुजिकसु लेतबगुम तोइ मतम दु लेतबगुम तोय अदवाई एरिया दु करम न बीजेपी न नत्रगन सरकार न कनादनो बकोन कमिटमेंट पीर कांदा वारी सागदो एरिया अदुनदि अखोइना हुजिक थमजरि से यस अदवाई दु यामना अखोइ हाई कोर्ट की जज अमा तंगाई फदबा मागी लोकल मेलम क याव जुमी हाइबो पॉइंट अदवाई दुदि सरकार न मसी हंगगा मुता नत्र मुसादा हंगगा कोई हापगे हाइबसु नते अखोइगी मसी तोगम थोकपा सरकार न मसी दे स्वाइ बौक्ति लखोफम थुई हाइदन येंगा कांदा अदवाई एरिया दुदा तसेंगना दिल्ली दे चलिसे मुसागा मुतागा न सिगुम्बा मख यानबम लेरे वाने वारोइसिन पोरासिन चनबदुदि नत्रि एट दैट टाइम अदु याम कोइना नुमि यांखैनि मो खोगी स्ट्राइक तोराबनिना हारिबा स्ट्राइक सोल्यूशन दबि यादब महिरोइसिंगी पुंसी कंदबि यादबनिना लेगांगना अमदि बीजेपी पार्टी ना सेंटर चलगा वारी सानरुबनि वारी सानु मतमदा हारिबा MU community ना पामी बसिदि खरा मखैदि रिफ्लेक्ट तोरमिमनि रिफ्लेक्ट तोरमदि निंगसी अखोगी रिटायर्ड एक्टिंग चीफ जस्टिस मेघालय हाई कोर्ट की मेंबर अमा कमिटी से यावरैसे ओके मथन क्वेश्चन जे ओजा कांग्रेस की ओजा हरेश्वर द लाक्से ओजा कोइ ngarang पाथोकिबा ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मिफम सिदा याम मरोइबा लेबाक सिगी इश्यू होमनि इश्यू होम सिगी मनंदा VC की हुजिक लेरिबा अखोइ मणिपुर यूनिवर्सिटी VC की इश्यू सिगी मतंग सु चाउना खनखि वारेप सु लौखि हाबे तारे मदुदा कांग्रेस की पार्टी यावदे कांग्रेस की पार्टी यावदे मरम से ngarang na ama ngasi na ama tongan ba statement ne ngarang gi phongdokibesena nahan tarik kun akogi assembly gi mifam hodopon numita kogi mifam sikara sanggopiu khana ne nugi tanja khara yamna pibiu habada yadabagi even walk out ka tawgibani congress ki members sing maduna maram oidana ngarang gi meeting se yaudabni hare ngasi na mo hairiba issue sing se already assembly da kon enlist tawgraba ngatani na madu chalo bugi kana ba laiti habagi wafam su phondopri adi within 24 hours the points of view higher opinions to change the way political party ki mifam yaw dabagi so aisida MPCC ki koi committee ka CM dana handa ki MU ki impasse wathoksi mathang de thijen baga yaw rabane committee si to one independent adu admana yam thawa yaw bot pa malaga muk leiba ki amna marwoi batan ja numi yang khai ni thing humdoi shura basida pangtho ki all political party ki mifam sida party ki khena ba thamdana mahiro sing ge damak ta khalaga yaw khidriba karigna habi question doni kari habini yam chumi tang kundani akogi MPCC da akogi yaw hujik ke hariba discussion ji yawna ba ina all party meeting ji yawna ba ina hairak pose tang kundani haijariba tang kun se da akoi da hairak kanda akoi shu aseng bagi di sigi motion ani se already motion ani se thangatana leiba pot amane ba leiraga su masina leiraga su madugi notify toroktriba collective leibani na lewa ki ya maru ba pot amani na akoi याउसी है जना अखोगी मी की ममिंग लिस्ट फो पीरे है जरिबो तांकुन मा थोगी अयुक सिदैदा ओके अदुगा तांकुन मा थोगी आफ्टरनून हाई तारे पुंग अमा मखाई ताबो स्वाइ सिदैदा अखोई ngसागी नोटिफाइड तोगिबा अखोइना थांगतखिबा मोशन अनि लेवा की यामना लुरिबा इशू सी अनि खत नते है जरिबा फ्रेमवर्क लेडी सिटीजनशिप लेडी हुजिकी से लाइसदी मणिपुर यूनिवर्सिटी का बॉर्डर गनी अदुबो हाइबा मणिपुर यूनिवर्सिटी का बॉर्डर गा सिदी ऑलरेडी मोशन ने थांगतन लेगिबा पोट अमा ओइबनी ना ओइरगा सु यावगी पोट तु लेरमी अदु नोटिफिकेशन जी अखोइना फंगबा मतुंग पुंग अमगी आफ्टरनून मतुंग सिदी मसी अखोइ हाउसी प्रिविलेज क्वेश्चन अमा लाकपा यायना कुपना खनर कांदा मसी अखोइ यावरोइ हाइबगी पोटुनी अदुगा अखोइने इगिबा लेटर दुसु मसीगी मतम सांगदोपियु not only these two issues implied poiseriba letter copy da is yaujari akoi ne irisi matam sangdokpiyu adu atai atai mayam ju khana si haibuna chingba mayam du akoi gi sigi pot mayam si akoi leibana ni haijariba adu bu adu gi matam du sangdokpi gi dare aduna maram oiba factor amasu leibaga loina na matam sangdokpi drasu pen drasu akoi na lebak issue si de akoi yahum thoina haidana akoi iru matung da same topic ani se khana gani haibagi
हुजिक के आइबो नोटिफिकेशन जी की अखोई फंगब मतुंग ददी मसी अखोई प्रिविलेज सोप याय बेगी वाखल दुदा अखोई मसी अखोई अमु लेटर में इगिबनी अदुना अदुगी पोतुनी लैसे मसी अदु सुम अखोई ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मिफम ममांगी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट दु इखोई कोइदना मदुसु कांग्रेस अतुमंग याव ओ चुमे अदुगी यावगी दबगी मरम सिना कैदोगे दा एनपीएफ से अखोई लेटर इगिबा मसी एनपीएफ सिगी स्टैंड जी करिनो मोगी कॉन्स्टिट्यूशन दा मखोई की इलेक्शन मैनिफेस्टो दा समाई समाई मणिपुर के नागा तावा कंटिग्यूअस एरिया नgai पुनबगी पोट अमा लई पोट सिगा अखोइना लईबा मणिपुर काहेलोय हाइबसिगा कंट्राडिक्ट तोई अदुना अदुगी स्टैंड दु सेंगदोकपियो हाइबने अखोइ हाइबदि टीम अमा सेमा कांदा हिजि होन कांदा अमना मनिंग दु होनबा अमना ममांग दु होनबा हाइगा अखोइना काइदनबगी वारेप लौ कांदे हेक लाक्तबा हेक यावदबा नत्रगा अखोइसु कमिटी सिदा यावरिनि हाइगा आदा करिबा अदुबा प्रोबेबली हाइरिबा डिफरेंसेस मयाम दो अखोइगी ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मिफम दुदा पुथोकपीबा तारगदि मदुना हेना मेक सेंगदो माले अदुबो मदुना रीजन वर्ग यावदबो लेटर दु लाखुम रिप्लाई अम दि लाखुम थोइदना सिगुम सिगुम स्टैंड नमा समाई लेरे सि तौरे हाइबगी एटलीस्ट सिगुम बस लेते सिगि खेनबस लेते अखोइना दि मोइगी लेरिबा कॉन्स्टिट्यूशन अमसुंग मैनिफेस्टो येंगा कांदा मखोइगा पोट का अखोइगा चलीबा पोट सिगा सेमी बसिगा एम चंद ऑब्जेक्ट से कंट्राडिक्ट तौये दना क्लैरिफिकेशन अम पिबियो हाइबनेबा मदु लाखिददना यावगिदबने कैमता नते लेवाक के पोटदि लेवाक के इंटरेस्ट ददि अखोइगी एमपीसीसी गी दि मयामना खंगिजुगाई मुइबा चंके मतंगदा दिल्ली दसु असोम दसु सेंटर दसु अखोई कांग्रेस ना लिटो सरकार पालगसु मखोइना मा चंगमजि अलाउ तौरबोक अखोई एमपीसीसी ना मदु यावई हाइजना चंगन की दबगी स्टैंड नि लेवाक की ओइबा लाखो स्टैंड एनी इशू दा एमपीसीसी ना कैमता मदुइदा कंप्रोमाइज तौबा कैमता मदुइदा अखोइगी सिगी पार्टी सिना तौरी यावरोई यावनी हाइबगी पोटसे सुंगै लेते हुजिकसु या मेक सेंगना मयाम के पोट अखोई लेफ्टना दुम लैरि हाइबसिना थमजनिंगी से ओके मथंग जाई ओजाने मैदम लाक्से ओजा ओजान सु ताकपीरे तोरबान वांग वांग बदने लेंगा का मुसु मुता का हाइदि एमयू कम्युनिटी ना तोरबान की वांग मामदा अदुगा लेंगा ना चंगजलिबा नत्रग लेंगा ना तोरबान वांग मामदा अदुमा ओजा सिदान जो ताकपीर वांग मामदा लेनरे अनि सिगी मीटिंग पॉइंट मा इफंग फंग बंगम द्रेबने मरम मदना अमना करी वाखल खलीबा अमना करी तौगे खलीबा हाइबसिगी मीटिंग पॉइंट से लेता तारगदि करम ना खोगी हुजिक लेरिबा नुमिट यांखै मरीनी सुराबा इम्पास से लेपग लेरिसी डेड लॉक से करम ना लोइसलगा महिरु सिंगी करियर से मांगहलोइदगे हाइबी वाफम दुनी अदय दुदे करी वफम थमिनिंग अमु हंजगे को मुटागी दी ngसागी ऑनरेबल वाइस चांसलर सी डॉक्टर हाइबिसिनी को मसी पाक कंप्रोमाइज तर कदों मानदे को अदु आइनो हुजिक ngasi ngangjeri si de ko as a citizen of Manipur sumain tong ngang poneba sumain tong thambiramadi negotiation room yagadra ina ko mutadasu amusu de request tawraga ko yagadra ina hajebi waneba adu lan na lobi gano ba ina harise ai opinion haibi gano ko number 1 da mutana many times ko resolution je yam thokre haiba ko ahamba 2 times कोई चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उनजगरे को अरे गवर्नर से उनजगरे को अतो से दम फोंतो मी अहम बगी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर की थोलक पदसु कोई दम रिएक्ट तोजे हाइबो को अनि सुबह मु थोलक पदसु कोई टी नंद कुमार सिंह अदगी त्रिपाठी अदगी सूरत सिंह गाहरजे त्रिपाठी गासे मणिपुर यूनिवर्सिटी दं हाइतन लापनेबो मोरी दग सतना को साइंस कांग्रेस मनुंदा कोई बीसी गा याम नकनबने मोइसिबो को अदगी अदुना याम नकनबनी नको को याम कना मखा तानिंगदेबो को अजुसु लेरे अदुग मोइ याम जूनियर पोस्ट नेबो को जूनियर पोस्ट इना सीनियर को अदुदा इन्वेस्टिगेशन तंगदेबो को अदुग मोइसिना अरोइबदा रिपोर्ट तो पादोइनेबो they are the people who are dealing with the report at the end ko mosi yaung de ko asine akoi gi moti ya mamang da thamgrwa in khale ko mamang idu loin kau thokra ko tarik kuni thoi da tarik kano ngarang ni ko mo gi tarik kuma thoi da khoi gi group of minister ko headed by honorable deputy chief minister ko khoi gi litoroga lai hariba ko education minister honorable education minister jawre ko asu ko ge moi manga lai hariba ko khoi ga muta ga phajana discussion tawre ko adu larga musu go sum tawre ko muta na phajana ai khoi gi point mayam se hujik aina ngangjeri se loin ngange ba khoi gi position de sini adubu ko intelligent ko adubu sumain ton tawra gi naksin ko yabi position lai guide ko loin mak tai adur masida nungai te bose moi si mutual appreciation and mutual understanding am porakhi ba ko adu moi na si loraga koi delhi da team am sat po yabri yenge na ko sumain tor adubu ko na pai khasi di kha thuna tongla ba ko khanaji haram me ba ko ko na si tum moi gi visit appreciate to ko moi jo ai ko gi point du khangre ba adu khang ba si
adu chalaga nongalaga thuba mi tawreba ko adu chief minister ko mo pau phaunadabra mo ji tongan ba group ra nongalaga di all political party phalong toksel eba aduga mana resolve that the pro vice chancellor be appointed in accordance with the provision of Manipur Act hajel eba ko adu moida han haigrabne ba pro vice chancellor di chancellor na huji oriba vice chancellor si akoi loktu haiba chancellor si माने executive council meeting तोरगा मी propose तोरगा मयाम न याबा यादबदु left to इनेबा अदु मादी university चंगफु यादरे को it is impossible को अनि सुबदना the fact finding committee says the sisu ko ni yadi have si mamang 10 times more than 10 times more than jo high gre ma da lo high gram neba adu makta da dum hanagi fact finding committee do adum high kem tasina de ko adu vice chancellor mu bi ak sai se ak sigi language ambiguity layaba chumnagi yumda hak tumna lecho pothau haiba maka ko or targa you are placed under suspension you are placed under leave ko order native se ko order ma tawraga magi mahutta mi hakado ne ba magi chokki do hang thamaga marim na sum potha raga ko ma langni mutum da lakku yaya ba azuna ko masi ju clear woi de ko ai haji si wari du bhari ba aduna 13 मोगी all political party की agenda अहुमक से मसी अहुमक सुया याबंग मोहे ना इकोने नोंगा खुदकता react तो जगे बको अनि सुबदा मोगी human resource development ministry की थारे इसे ख्वाइदगी controversial ओरिबा कोई registrar in charge हेन BC का समीना बमीने बा all thing कोई ना सीबा मारांसी मापानी तो मीना बंग हकते ने बा माना nodal person वही ने मोहाई रे बको that is also very strange को आई ना हाइजे निंगे दी कोई की honorable chief minister अमदी मोई दिल्ली द सलम दाइदा अदगी कोई stakeholder का बा याना बा मो पोर को सु फई हारी बा कम को मी तो सिगी हेन को in short आई ना हाइजे निंगे दी मखोगी वाखंदा बा मखोगी वाखंदा BCC मोगी लेटर सिदा बा BC पांडे ममिंग अमति याउदे अदो they are so intelligent that sida BC पांडे हेबा ममिंग सि अमति याउदे बा पांडे सि ममिंग याउदे अदो की माति क्विजिकली एर को अदो BC हाई BC दी एनीबॉडी को अदो हुजिकी सिगी लेटर सिना स्पिरिट हाई सि BC पांडे सि मतु नाम सोक्ते बा नंग लोक थुंगे युम दंग हाक फम लेसु हाई बने बा ओके अदुगा मागी assistant को BC को बम खल्लगा माना remote ते सुम सानाम बने बको anytime he can come and sit in his room को हुजिकी मागी suspension or forced leave तो हारी जिदे बा मा से he is placed under suspension he is placed under forced leave को माई महूट मी महपा दंग ने बा मा लाप यारोय बा खेनरी से सिंग हाइजे बेवानी ता ओके मरसदा कोगी minister singe marakta kunatga party singe marakta su pau phone bakhara wala bra torban wang madal lei hai si not only koi MU community ka government ga leiana hybrid dugi mohta within the government the torban da leina rogi mommi ngarangi nahan gi thang janumit ki minister mangana saba timama lamaga wari sana khiba matungda ngarang amuk koi all political party ki resolution lorok padi yamna khenana resolution lorok isina di swai sira pau phone dre swai de torban wang madal leina mami tare लाइव मीटिंग दो all party meeting दगी ने minister जिंग दो walk out तो की okay very serious case mo yaung da brand ka room de le okay kan mo khadile re break am tang han lawje ki break matung dai oza sidan da lak ki break ti am thon jar ki impact nesmen ka dole welcome back don bir bese Manung Hutna ni 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam Manung Hutna ngasi खाना जरिमी बासी मेगे तारीख कुंट्रा दगी चंगसल लगपा मणिपुर यूनिवर्सिटी की VC AP पांडे बुलाउथो हाइरबा खोंजंग असिगा मरी लेना लेंगागना अमदी तंगाल लोखल लिबा तोंगान बस स्टेप अदुगा मियामना चंगसल लिबा खोंजंग असिगा मतंग दनी मथंग की क्वेश्चन से ओजा सिद्धांत लाचगे ब्रेक की ममांगदा ओजा निमायनासु फजना थंबिखरे हाइदी अखोगी MU कम्युनिटी की माइके दगी यामना ngalienge matam dagi VC lokthokpasima maru oi habasima clearly tae aduga committee appoint torok matam dagi aduma appoint tawdringai desu aduma hari independent and judicial legal committee ama sema ka prop to hon bi haidana adubu sema iba member ani yaura iba member ani se heg york matam July 30 thogi matung dagi su adum respond torokhabni ani si yaroi haidana adugo makha tarna तारीख 33 लेंगाक्ता आदा अखोगी HRD मिनिस्टर दसु अप्रोच तौर मतम दा हारिबा मिहुट अनि सी चेंज तौगी वाफम कैम्पन याउदना दमक मखा ताने रिकंसिडरेशन तौक मतम दा हारिबा मिहुट अनि से दमक यावरगा जुलाई स्वाइसिदा तारीख 13 दा मिनिस्टर मंगाना साबा टीम अमना MU कम्युनिटी को उनरबा मतुंगदा वारी फजना सानखरगा नोंगालगा ऑल पॉलिटिकल पार्टी की रेजोल्यूशन दना ओना तेना बा हाइगरा तोंगान बा रेजोल्यूशन म लौरपगी खुदक तसु अदुम
MU community na ngarang mag adum respond tawre press conference ka tawna so man khena ba ma chawna lai sing asai lengak amadi MU community marata gap lai batana tana ko within the ministries tasu yam chawna tra within the parties nta within the coalition tasu chawna gap am lai ra habagi wahang doni haiti tonga resolution se labni na kari happening madumak ofom do ngasi maksu ko gi chadlo team du gi question si assembly da rise torok tana ko sai me ampana manu ure Deputy CM ko gi kanona Joy Kumar na ko gi honorable minister honorable deputy CM hai tare deputy minister Manipur na mai clarification pi yo jagi ofam da ai sam hobudagi loyo fawba ko as a part BJP mihut amoina ko all party meeting lo saru yai ja walk out to we have do leite dum dum ja dai sinduk sage okay ai walk out to leite hoi deputy CM do university ki discussion khana ba loira maga karam sam loi dum loi karam sam ga akoi gi deputy CM aduga Biswajit honorable minister works aduga honorable chief minister Manipur haiba council of minister dagi moi ahum yaurga honorable chief minister ga fami adum fajana akoi honorable deputy CM na yamna fajana akoi gi community khalli ba wakhal du akoi gi yam fajana thami reporting yam fajana report tawi da khena ba magi media gi reporting da natragana interpret tawbada ada yuda area khara ngasagi leramagadi is another thing aduna question amani adu live hojiki si ai wafam du loisan jagi ge hojiki live si assembly da singdukra pot amani na aina sigi forum ji da amuk madu yana makata na controversial oigada area am da ai madu chaning de already matter du kanu tawin lowi hojiki live si ojajing da ojasu yawbiri mas all political party ki resolution masi sarkar na state government ki preview de leitena resolution ji ma hek implement tawbu authority du ti nat ekoina khannaraga oi thokpa yaba wafam khara khak ekoi gi resolution da reflect tawbu na hajari ba ani ngasa hajagi bodo ngasa pro BC gi matang gi S5 ek ma executive council na tawba BC na chair logo da ne port area du da adai du su dum khana da banate tangai fadaga ding arang khanari wafam ji resolution reflect tawdu ai hajari sini masi adum yawbiri ba all party gi ekoi delegation punamakta adum hangbiu tangai fadragadi ekoi in PC in charge ma hapa haibasi yamna mayam punamang yan hapam thu i haibani apa hakodabani hapam thu i ne yana bani maram di karino hai kanda aina ko hajeri se party ki resolution ni ekoi state go masi ki resolution di chief minister na implement or kan de action on ba yadri hajeri ba wari shana ba status ama lay akanda negotiation gi point do leiragadi masi government of India implement togadaba panam khak ne hajari ba adu government of India implement togadaba minister of ISR in implement tor kanda madu ngasai even laiba issue gi ngasai ain khoin hajai se visitor oiba president of India da ngasai gi MUTA gi makedi pisan gi representation audagi different political parties gi submission tawriba mayam ko ki reference mayam ko loina mak aikoi gi kanthuk amaga hui political party gi resolution jina bain tora chatka dabani haidana hujik maki ekta tangai phadaba phibam du mak laktana du maki thakta ekoi confront tong na su natri hajeri ba masi wakhal du da e party me yamna tangai phadana ngarang akoi yamna kan khanari basi maru oina akoi committee amana inquiry tawbi tangai phadaba di lai inquiry tawdana asuk lai phibam ji da mayamna haina ri transfer tawbu yabra hai wafam ji common peoples tagi question lakpo wi ekta thangdu Mizoram na kaidoi thangdu ba yaroi doino ga haibu gumba suspension ji hekta yabra haibu gi question mangon da magi ngasai gi committee judicial oibe na anything oibe fact finding committee ama laibu du gi report ama leitana magi su mangon da toribi allegation du gi magi singdok na bagi na mai clarification mara lera magadi koi na da gi BJP na du sarkar mara lera magadi he has to go adu chagi 54 days hoji adu gi matang du ne bhai meeting point na negotiation gi lerekta ba sarkar jina kaimta koi khona da ba ai koi gi amakap su man bugum bagi adai da transfer thaji kai gi no ga na hang kodai du di BC adum ojajing ne khambire leba ke miyam khangai sine khambire central university gi PCI transferable post natte ek to transfer thabu su ya ba natta bani na adai du da ngasai gi aina leiriba political party gi kaino sida osigi aina luxury point minister sing satluba sing tuna lan na
report tawbra pau phongdaba leibra haibadu assembly ju sengdokre madugumba thoidokpa leite press media da madugi quote torokpada misinterpret tawba controversial area dudi ayom da kumtha jarur mandu already assembly da clarification pigrabani na hauji lari basi aikogi meeting point negotiation gi point amak la akanda maru oina aikogi normal academic activities masi tangai fadana koi parikha koi MA tamgadaba angang naha angang mayam ko Manipur gi tongan affiliate tawba college university gi aikogi shut down torokpa problem lakpa at the same time dura idi high kanda body tongan ba aikogi leiriba sigi mrakta aikogi opinion dissent opinion lakpa chingi kari mahiroi kharana su aduma matam gaktana ban tawni na numit pisal pugumba ban hawre ngasi sigi problem je lakpa kanda aikoi complex area am su kumdharaga leigedra natragana aikoi punamaki interest ta afaba maikai rom da purakna bai damakta aikoi gi solution ama lakra dai wafam du ne adu da koi meeting hena sampham thui madugi meeting du dani rangi political party na in a positive way okay ban hogre koi indefinite koi chingi district sing da ban tongni habadu koi madu so hogre duga ngarang all political party gi loghiba resolution gi copy ojawaina pabiri ba copy semangni media sing da su phangnari se maraban dai du da media na la na misko torong to di mandre madu di irei ba wafam du mangni english newspapers da su manipuri newspapers mayam na phangnari mayam se so se da oja Goswami la sing ngarang gi mifam du yahu du ba targa su Congress ki oina so ise da hojik lei riba stage si khara mayam na di 54 days thengman na mayam se waner abne aduna kari observation lebi kari thambini masi yam laibuk thibana haidare government chuna tawrisi okay ai nimit yang khai mari ni surab sida aina isa du iraq nan le kan nang oina yam nungsi nang oina yam kaningi nang odu tawi adu ai nang kan baje chongthap tar di ai free phi hongdok ta ya de adu set ta ya de ada set ta ya de nang ngai khon nang nak ngai khon nang nungsi na hoi torban da lawo sa manar jan hu tawrisi nung di dum nungsi haiba kan ni dum kan ni haiba do yadaba mayam ama lei yadaba mayam ama lei haiba hairoga central purview da central keno da leibani haiba hojik Manipur university ji for example thok ta bu chu mai cha yang khalasi sida kan ba chatu central gi da leibai khoi fire brigade ki force na kan ba chatu ira state ki kamu ji na kan ba chatu ira thoi ba pot se khoi gi manung da thok pane ba khoi gi state si da thok pane ba akhoi gi state gi lambian mayam akhoi gi center na maintain to lambian mayam yadra kan da state na khudak ta thong mak da khang de ama na any oisan no madu talak pada tf pada khudak ta madu pursue to na khudak ka solve to na resolve to na hone yeba sidi noi purview ni noi gi purview na indho ga leiba se indho ga leiti de har kani adu yam sathina matam je sangmanle sine na ha mada thamjaningi se adu ga ani subada aina akhoi gi ngasai gi leiriba all political party gi meeting da yawi political party gi akhoi representative sing na yamna leiba ke issue ni yaw da ya de khallaga yawba adune na ilojai asem musu madu oigani adu masi silliba mi sing sida sindok sinin to mi sing ji wakhal dadi wakhal seng da political gimmick ma akhoi gi mayam da ngasi si assembly lai hayeng all political party gi kaino si khana gare adu to gare ada to gare ga na haiba yana ba man bai dare maram de tang kun ma thoi da professor na su thambi gi duni minister gi tim mamna chalaga masi si kari no ji thijan na loi na wari san loi gra pot am ne ba sai da all political party gi mayam du gi view logu du phai yamna tawada aina sum khanje ba di view si yamna immediate oiba 54 days ga suba nataba si di ngasagi assembly hogdring ngai daga assembly da puthorok pada wakhal loksing oina ba knowledge oina ba longnei ba adu khudak te da kunma thoi da maya minister gi tim ma na deputy cm na lusing ma tim ma chatle phajana naina gare ngang na gare adu ga hega tang kuni thoi da muk sign to da political party gi keno duna warep am logre ha ngasai super set to gose masi tawba yana ba gi semak pa torok pa man report am juma sai da yam chauna lei haidare adu ga leiriba akhoi gi ngasai gi rules norms mayam ne khangbire Manipur si akoi strike kya agitation kya to ru jaga ni masai da phare mai thabagi adu to bagi atrocities adu da to bagi ne na thata sing kari sing na ron phare yana kana thadu idu kari ground na thadu inova madur rule yenga ga thadu pa yabra ba ek rule adai da yenga nang policy dunia na madur condition namta na yawdna thadu esi bel da natre hariba condition yawna thadu yeba sida ida asyam na mai chawa satra gi punsi kaya akoi mai horba in the sense akoi leibi issues burning issue oireba masida ida chum yengna adu tawri ada tawri meeting tawri political party gi tawri adi iri adu iri ada tawri chidi yam haining yam sathina ina as a spokesperson nata bidal lana yoina kasu nata haidare
सिगी BC अमा खग लौथोकपगी वाफम सिदा मणिपुर स्टेट की चाव चाव इशू मयाम सु लै BC से इंपोर्टेंट ओइ दे हाइजब नति याम इंपोर्टेंट ओइ मासी यूनिवर्सिटी की लेबाक सिगी केनो माइ चुमकदुइनी लौथोकपगी प्रोसीड्यूर दु ने कछु नत हाइजरि हिदि इराइ लाइबा हेक्टर लौथोकप याबा पोट अमा खकपु करिगिदमक्ता हुजिफोक्ता लौथोक्तना थमिनो हाइबसिनी अहमदइन थमजनिंगी से आई खजितंग हाइजगे को मखाताना अखोइगी लरिबा MU की लरिबा एक छिदैदा यावदब मयाम अमा यावंगनी मा लौथोकपै प्रोसीड्यूर दा करिदा अखोइ MLR एक्ट यावदबसि हेन लार्जर CPC गुमदा अखोइ रिफर तौई हाइदि सिदा यावंदबति हेन लार्जर एक अमा मु पुसल्लेबा अनप अमा मु अदुना सिदा लरिबा अइना आइगे नॉलेज ते यामना सिदैदा याम पोरोय यामना खंगुदि नते अदु अइना चौरांगना सुम खंगजबदा थिजनजबदा यंगजबदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 जे सिगी मखा सिदा अखोइगी महाक असि incapacity misconduct violation of statutory provisions sina chingba मासे लौथोप याय हाइजरिबा हाइबदि अखोइगी दा यावदे 2005 ता यावदे दि यावम दब सिंग दो खोइ तोद्राबा अदु करम ब फाइन नंगनबा करी लेगे हाइ पोतु येंकाना मदु अमुक अप्लाई तौर कदुनि हाइजरिबा खुदम मोइना लौथोखिबा खर का हाइजगी 2016 दा विश्व भारती यूनिवर्सिटी दा अखोइगी BC ओरंबा प्रोफेसर सुशांत दत्त गुप्ता से मान आन वो ओइगदरना खलेगी मोता कोइ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की BC म लौथोकसे मा लौथोखरे अदु सिगुम्बा प्रॉब्लम जे थोलुकपदगी पोंडिचेरी यूनिवर्सिटी की BC चंद्र कृष्ण मूर्ति हेबसे मसी इंक्वायरी का होलपसिदगी मसाना दुमना मासे नमदना हाइगदर वॉलंटरी हाइगदर डिजाइन तो गई क्वेश्चन जो दुम लै सवाइन तौदना अतै अतै केस मयाम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी थोकिबा लेरे सी अदुम याब पोने हाइजबनिदा इना थमजरिबा पोती अदुगा लक्षलपदा अमना हुजिक अखोइना मालैबा पोतसे करी मालके हाइबदा अखोइगी अमदमुक तैशनबा चिंगी हुजिक थोकले चिंगी सिबु नमि मंगानी तरानी दा थोकराबा मुतुना तविंगदा मुसा याव अखोइगी सॉरी मुसाना त मुसुना तविंगदा मुता यावब्राबा स्टेप बाय स्टेप नेबा लाई पोतसे हुजिना चिंगी मु हाइरे खर ममांगदना हाइनिंगद्रे को नारोगी अदु अदा मु हाइरे खर ममांगदना पॉलिटिकल पार्टी यावखलदे पॉलिटिकलाइज तौबने मु हाइरे अराप ngang पोतसे अखोइना यामना मयक सेंगना मसिदा उइ मसि तौनिंगदे अखोइना खनबदी अरोइबदा करि हाइना खनगेदा RSS की सिंपैथाइजर होइबा मेंबर होइबा हुजिकि हाइबा AP पांदी हाइबा से मोय RSS की नियम दा लेब्रा खंगदे को लेतब्रा मसि यामना या नो प्लीज डिस्टर्ब तविनो नो पॉइंट लोसल है जरा को ज्यादा एंकर दा नो एंकर दा हेल्प यू एंकर की वाले अदु नो असिगी करी मई लेना तब मई लेने खंगना आइथने RSS की मेंबर ओजानी की पॉइंट ओजानी माइ सिगी मी से ओके सिगी से ओजानी माइ दरा चरगी ओके ओजानी की पॉइंट हमन हमबो ताना करबनी ना कनाल का सुतार रो ध्यान तार रो ओजानी माइ दरा आई लोशन जकी के ओजानी पॉइंट ऑनरेबल एग्जिट म तो होंदे यादे समांग तोरो लोथोपसे RSS मेरे एलिगेशन थीने हाबे माले हैबा मान बगनी एलिगेशन है तारे ओजा दैट इज मेरे एलिगेशन ओजानी माइ दरा ओजा हां प्लीज आई हाइजर को आम ट्राइबल की मतंग दो तंग हाइजगे ट्राइबल बॉडीज मेन बॉडीज मयाम दो अहाम बा तौखिबे दो मदु अखोइ मोसे लोइन म तो अनसम अनसुंगाई मयाम दो ग्रुप मयाम दो तौरगा अखोइ मोटा के साथ थमिनदन को पुंग अम याम फजन डिस्कशन तवे को नोइना पामदसी करिन लोइ हाइरो नोइगी कंप्लेंट सी करिन हाइरो अरोबददी परीक्षासी छात्री कैरियर मांगसी नुंगाइती हाइबा अदुदी लोइनमकिनी को नोइन हाइजम चुमी दुम हाइबा को कैरियर मांगसी मांगहनदन ओजा कई तौसिगे न को अदुगी BCC लांब चुंबा कोइ मुताना तौसे सोइदी हाइदुदी मोय अरोइबददी अखोइना जुम सेंगतोएबा ओजाना इसन मालहन को अदगी BC फै फते हाइदुदी अखोइ लोइ सेंगतोएबा मोगी अरोइबा कंसर्न सी साथीगी मपुनसी मांगहनगुमसी हाइबसिनेबा अदुदी अखोइना सुम एप्रिशिएट तौएबा को अखोइ याम नुंसिनाना अदुम अंडरस्टैंडिंग लेना वाइना चखिएबा को नोंगालगा मोइना तब अतोबा ग्रुप अमना मुक तौरेबा ngasido ngarang do boba ban tawni do ad haiba group sina ngasige khabar amada muk sengto haiba mase adumai to bidung ina ko ai bakti khabar di pa deba ko aduga ai khoi ga moge line phongna da budi na teba ko adu koi main group mayam du deba ai khoi ga hana unaraga tawna khram neba mo understand tawna khreba ko mo na se hai ai khoi gi main focus di koi parkha tawna bo hotna ba sin haiba ko sin number 1 ani suba point na ai khoi gi trust che कोई चीफ मिनिस्टर सिदा दिल्ली सब ट्रस्ट है कोई याम हंथेब को ऑफ द रिकॉर्ड हाइरोय को
कोई रसो मियोंदी ताबदने को मान सपन नुमित द कोई वाइस चांसलर सु चलेबा को दिल्ली द को अदुगा जावेदकर उनबद वाइस चांसलर सु मतम दुर दम लेरमेबु नेबा को अदुदी व्हाट इज दिस को आई मखा तानिंद्रे को अदुगी अनी सुबो पॉइंट आई कोइना हुजिकी मुटागी हजि नाउ आई एम स्पीकिंग एज जाना हाबिरिसि हाइरिबा मीटिंग सिदा बीसी मसामक्सु यावे हायो नाउ आई एम स्पीकिंग एज ए मुटा स्पोक्सपर्सन को मुटा स्पोक्सपर्सन when there is no negotiation ko more the enough charges lere ma si immediately lokthokadobne ba asuri khongom nam hantoi ko magi charges se ai am thuna amta haijar ke ko yam thuna amta hair ke ko mayam do en ko man hayeba koi ki court pham da ba EC Executive Council from the Financial Committee meeting to the ba according to the Manipur University Act se masi mandatory voidation my interview the hayeba BCC na However, Manipur University Act Act of Parliament never. That means it is a violation of Act of Parliament, violation of Constitution never. Adu the Maji charge Tauragaba, he should be punished. Magi Shantoku Haibinico. Okay, Yam Hazabo than Poem PB Redo. Atopa charges, Mayamo charges Taramanga already Miam Sudum Yam Lady Magi. I might have Pasha Matazo. I Aduki cannot do the charges, Mayam the Yam Lachero, I can charges my I am Miam Rekana Matanina. Matanjay was just done the Lacharangoja. Joint Tribal Student Bodies Manipurna was Bangaza was in Kre. I don't know Huziki can see Numidian Kamari, I'm serious which are happening. Like to Sumaduki impression later, Tabak Packet Pohuri, the Bozik, Yam Chauba, strong allegation, Ama Wenamu, Mutagi Market, Tambirisi, Unakiba, Taitratuki, Union Minister Gunagum, said a VC Masamu Yaki have a target, Maduki meeting, we want to carry, we don't have a weapons like. Must a mere allegation of Bigatra having. No, Ozano is from the clear with the Sunday. Ozano was a Yawiru Bravo meeting. Okay. Adugi proceeding to the Ozana Tai Havani of the record Havani, Ada day was other confront on it. Okay. Bazaga to the Ada was asking you what the power. Okay. I will money and Tami. Adu Hojiki Minister of Manipur clarified this point. Okay. Aduna clarified over here. Aduna Ozana Hojiki Haibo, Ozagadi Adum they turning there. Hojiki methods how would they politicize the way of from here. A quick party away come to the Tata Lagadi. Masagi, what is my arm? A queen of soup. A quick low river died state keeper labor later, Matang. University BCG Congress Party President of India, the Kamani Summit of Games, Hector to in Summit of Gibra. Have a question to Lagadi. Delegation Chatana, Peg Finding Committee in the Summit of Bukanda, Congress Party in the Peg Finding Committee report. Out on the Pokiba, PC Magi report, put on it, Hiragari Putopung and Bigadrava. A city of Home Sidesida, Kayarang under Gava. Now, Hajan RSS की वापम जो पूरा अपने RSS members जो website अंदर list यावरका मां member नहीं member ओइबर ओइदबर identify करना है कारण क्या है सिंपल थायर है सुन लेती है हम देखा कि हम तो बुझे वाले हम दे हाइब्सु मुहाइबी हम दे RSS member आगे तरह थायर उजादला से हाँ करंट जो डिस्टर्ब तो बिरखी के नो हम दे हाइब्सु माली हम बसु माली हाप तकी गांगना बस दिगांगना रोगुम से ओके ओके मजदूर इधर RSS की ओइबर वापम जो सिंगदो करे RSS ने सिंगदो करे ठेंगना होता करने ठेंगना दे अदा एरिया में चचे रहे हाइजर बनी था पॉलिटिसाइज तो वही अपन सुई लेती है सरकार असिना BC लोग तो पर इराइलाई BC लोग तो पर इराइलाई है बिचे लोग तो कदम मॉडलिटी तो उसे पुथुआ थम्बी हो BC लोग तो पर इराइलाई है बिचे दी कांग्रेस पार्टी गुम्बा भारत तो शासन तो रिबा ngasi opposition की अचोबर रोल लो रिबा अमना BC लोग तो पर इराइलाई है रख पसवाजी ददी आई कोई कई नो अंगांग सिंग ताबी येंग है रखती अंगांग सिंग ताबा येंग ले बचे अंगांग सिंग ताबा कनानी है ना उगे भी वफम लाख दो रे ओके अगर ये देखो लगा करम तो खुद के सेंस तो नो भारतीय जनता पार्टी कोई बीजेपी मणिपुर इश्यूज है कोई पॉलिटिसाइज तौरोय आई कोई मसीदा कनागुम पार्टी मबु हुल्लगा नत्रगना कोई ngasi फावबा भारत कोई आई कनो हाइजगेबा चीफ मिनिस्टर की कनोजु यंगियो चीफ मिनिस्टर ने पीबी स्टेटमेंट दा होम मिनिस्ट्री ना आई कोई यूनिवर्सिटी वेकेट तोंगनाबा वाफम थमकबा लई हाइबसी मैम पुनमकी मफम दा कोई हाइनरे वेकेट तोंगनाबा यूनिवर्सिटी एनी कोस्ट एट एनी कोस्ट मैं एकेडमी रिज्यूम जी तोंगना भारत पकान चीफ मिनिस्टर नो मधु यारोय अखोई सिदगी द एमिकेबल सोल्यूशन अमा पूरा अकांदा अखोई केबिन एना लेरिबा स्टेक होल्डर्स मैम जिंसे अखोई सोल्यूशन अमा पूरा अकांदा मधुगी वफम दु लेखाई ताव पिक्चर अमा लेति गईदी तौरोय हाइदर ngasi फावबा अखोई कांग्रेस की मतम दो ओयो ओके नो प्लीज कांग्रेस की मतम दो लोशन की स्टाइल एमटी येंगो लोशन की स्ट्राइक पुनः मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ हम तो कजी कांग्रेस की मतम द पॉलिटिसाइज तो क्या है ना एनएसए पालगा कयाम फा
Manipur University Professor Salahuddin Lente Professor no adu mai Lente ba okay politicize tawragadi politicize okay politicize to have taragadi I uzarla ozani maki common question ha ho puni makta Congress party ki yam sang chalero ibo bigi sahi 35 gi sasona okay karmai maning da hanbai mohta hoje pong sare banu me yankhai mari ne gi nume yankhai mari ne gi issue da lak chege politicize to boto da Congress amadi BJP ani makta common question open question to both the parties open question to both the parties party open question let me speak ILP ki suda tha hum let me speak university yauna Manipur sabian pe okay matam dur kari taro lagi ai haijage yam tendang matam dele tero sahi amagi manungda thoiba ban blockade strike le heloi edana laugiba BJP na thoiba mayam je sahi traunga da thopodo sahi amade hena thoi haijariba ngasi 7p gi strike numit kya ni surage ba nate ban blockade to le heloi haigi da bro ban blockade le heloi haigi haigi da bro ban blockade amadi kala to ri ban blockade mayam to gon to Manipur University ki da ai haijage Central University Act 2009 जे मशीदे इधर लोकथोक की बात विश्व भारती यूनिवर्सिटी की एग्जांपल है ये पोचे सिगी सुम चने रखा आई लेट मी कंप्लीट ओके ओजाने ये फाइंडिंग यंग तो नते फाइंडिंग तो आई दो हाइजे अदुला तो नहीं ला कोई जे अदुला नहीं ला कोई जे बीजेपी मनी अदुला तो नहीं ला कोई जे कांग्रेस तो भी नो कांग्रेस amadi BJP na amana amubo Congress amadi BJP ani na amubo politicize to we have handak issue da sumamang issue sing loi na khangnar ba miyam na khangnar ba phalang dale tum thabu lo adum wapam ni maduk yam chaw example handak IS Indian Youth Congress ki member sing laga muta musa yi member sing ga musuga unaki wapam lai maduda BJP na mahari masi politicize to re kari ki ai haijage adu ai clarify to jage open question sang mon daru kana ma jingang le musa ho jage matam zala chara de sengdu ko na iwankan sengdu de RSS panbe yadav targadi ngasai Indian Youth Congress ki member sing laga उनरम मतम मसी पार्लियामेंट घेराव तौने है मतम ददी मसी पॉलिटिसाइज तौरे हबी वफम लाइब करिगनो मुसु नत्रगा एमयू की हुजि थोरी इरांग सी कांग्रेस ने इंजीनियर तौने हैदना बीजेपी ने सो मराल सी करि आई से हाइजे आई ओजार लाग सके आई खोई ना कांग्रेस ने इंजीनियर तौ है बसे आई खोई की पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन अमदगी इंडियन यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट फिरान पारगा मणिपुर यूनिवर्सिटी कैंपस ता सोग्रा लाउद चंगदि बको केना गोम तो हाइदे नो एलिगेशन पुथोरो ngमोय ओके लेते बको हाइदे रिटर्न रिकॉर्ड लेते अको पॉलिटिसाइज तौबिगनो हाइबनी ओके अको दी यारिबा का यूनिवर्सिटी की इश्यूज है पॉलिटिसाइज तौबिगनो हाइबनी ओके यूनिवर्सिटी की मतलब नुंगाइजगी दब एरिया दी आई इसानो की फेसबुक पेज दगी कोई ओपन दा हाइजबने ओके मरम दी करिगिनो ngasi फावबदा यूनिवर्सिटी की स्ट्राइक तौबा मदगी बैक डोर तो सपोर्ट लोना ना वारी साना बा लोइना मग यायबा ओके अदु फेसबुक लाइव तो थादुकतना probably Facebook social networking site अदु मखरी ओजागी साइट की नते बीजेपी की साइट की फॉर्मली politicize to we hide bataraga so Facebook WhatsApp na singbadagi sa torpo rambaya maduno orambasu ya probably ngasi manumin mangani gi oina internet mobile internet block toroga le bisi suspend toroga le bisi okay same question I Indian Youth Congress na karge damakta hari issue se thara action laibano laiwa kyo issue da khang jaga de khangre Delhi University de no siki point la Delhi University ka mani Delhi University मतलब ये ले तरह siki point la NSU I ne ABPP na Manipur University da ABPP okay adum channai laiwa issue la adum channai so by the time nani leader ngangan jagadi yaroi ba adum channai aduna Manipur University da channai Congress and BJP ani na hunadna laitaragadi discussion se lo hirani matamzu laitrabani Central University so minus on camera off camera hunadna laitaragadi vi akoi gi Manipur University gi impasse ngasi numi yankai mari ni sukre numi chama ga mari ni suroi haibagi maram sunglai leroi ani maksan yamna responsibility wangam gum stoi responsibility thabak susungsen nabagi matok tain khali all political party mi famna singro sa tum jaupi bi jayan khanjai aduga every kano da stand da adum akoi criticize tawdun laine habagi mahuta ngasai modality to pbo karam na
all political party da kamai yaw dui no sina akhoi na chali ba diska chaman amta loisan jagi adu clarify to hu lam chan na grani all political party da khana ga do potu asomda motion thangat khre somna kan ngangna buju mayam du resolution lama tasal o me chiri technical ne ba adu asuna kan da mohren ngangak pada khana pada ladru potu ga contradict oi roidra haijari ba sidai da di sigi sidi mai leina tre adu ga central university act 2009 sidai da mark incapacity da misconduct da lokthopagi walai lokthopase process laiba process sidai da biswa bharati gi kari gi sidai da details lai tawadu hairi poche musuna torka matam do gi hobiram mading hana loirani haibani da matam jam sang habani matam pungai loire ai ozani maidala chanange mayam launa khonna bui mayam se marak sida MU gi issue sidi kada idale hogda habagi nungai tabdu thamoi da dum phabi mari ozani mai kari happening aigi wakhandadi ko khogi we have enough evidence ko BCC gi masak ko ma serious charges leba meeting sida high de bi wane ko madda base toraga ba he can be sacked he can be sacked mas ai amani ani dang palunge ko ngasai du ge khogi budget se 2017 18 gi budget approve to bose mase khoi procedure finance committee tawne ba se khogi university executive committee dang puthor kane ba executive committee court puthoga court ki mu visitor president thane ba president tu parliament se sida mu tharga madu gazette phong do pass to doine ba masi mana sukto to delhi da chalaga parliament da pass to forever what is this ko there is a conspiracy ko science congress ki paisa 30 crore lakh pase masi koi any paisa lakh pase finance officer ki through sang da sang de ba mana masi moi ami khara da it is not rooted to the finance officer masida game plan MU community da MUTA da musa da yamna siang crystal clear oiraba evidences mayamam lere prima facie evidences mayam lere why government is not acting immediately habagi wapam duni act to mathok tai action gi matam duni bhashan gi matam natre haina basu lei madana action to biro aduga hojik manipur university ki sali ba wari bam khangnari mayam si athu matam da masi gi solution ama purakna bagi tabak soida pakhala kane habagi thajabang lo ngasi manu hungi tharamsi matang solution jage ngasi gi tharamsi da oja Hareshwar oja Nimai amadi oja Chidananda lengbir tuna tharamsi ba thawa pikibam dima pungphan gudam ta oja mapu thaga jphunduk chari appreciate your joining masin ngasi gi manu hungi tharam ngasi gi edition asi karam to gi ko khan ber pe agani koi mail id impactvnews@gmail.com natraga koi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to bir ka comment amadi feedback ta ber pe agani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off kuramjari